Kanonye mbifurize kugubwa neza, guhirwa mu byo mukora byose birumvikana. Ni amakuru arebana n'umutekano, politiki na diporomasi. Tugiye kuba tugenda tubapudetinga, tubabwira uko situwasiyo ihagaze mu bice bigiye bitandukanye, dore yuko nyamuneka ni kimwe mu bintu by'agaciro gakomeye cyane. Turaza gutangira amakuru yacu by'umwihariko tuyahereye mu mujyi wa Baraka. Ni umujyi wa Baraka kugeza magingo aya, ubwoba bwamaze kuba bwose yuko igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo gishobora kuza nyamuneka kuba by'umwihariko cyakubitirwa bikomeye, nubwo nyamuneka icyitwa FARDC cyo cyamaze kuba cyamena ingabo, hari n'ubwoba yuko M23 nayo ishobora kuza kuba ihinjira. Ubwo rero Baraka bishatse kuvuga yuko umutekano wamaze kuba upanurwa. Ni zimwe mu nkuru zikomeye tugiye kugenda twinjiramo, tugenda tubapudetinga tuva imuzi n'imuzingo. Turaza kugaruka no mu bindi bice bigiye bitandukanye, by'umwihariko byano muri teritwari ya Masisi. Tubapudetinge tubabwire uko situwasiyo ihagaze hitwa za Gahira, habyukiye imirwano ikomeye cyane. Turaza kubikomozaho kugaruka ku kijyanye n'amakuru arimo turuka hano muri Fizi, by'umwihariko nyamuneka hazaba ibogobogo, hagaragaza ko ingabo z'u Burundi zikomeje kwisuka bikomeye mu misozi miremire y'Iminembwe, ndetse isaha ku isaha ibintu bishobora kuza guhindura isura mu misozi miremire y'Iminembwe. Turaza kubyinjiramo. U Burundi bwongeye kohereza ingabo nyinshi rwose bibogobogo muri iki gitondo. Ni amakuru atugezeho nyamuneka, ibyo byose turaza kuba tubyinjiramo. Turaza kubabwira yuko impaka zikaze hagati ya Muhindo ndetse na Rodriguez zateje umwuka mubi mu muryango w'abandandi. Nyamuneka turaza kuba tubikomozaho tubiva imuzi n'imuzingwa, ariko kandi turaza kugaruka nyamuneka ku kijyanye n'ibiri kuvugisha benshi ku iyicwa rya wa mwarimu wiciwe i Kinshasa. Kugeza magingo aya rero, bamwe mu bo bakoranaga muri kaminuza hari ibyo babanje guhagarika kugira ngo babanze bakurikirane ibikorwa by'ubugizi bwa nabi bikomeje kugenda biba ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Turaza byose kubyinjiramo tubive imuzi n'umuzingo, tugende tubapudetinga 5 kuri 5 tubabwira uko situwasiyo ihagaze. Turaza kugaruka mu makuru menshi agiye atandukanye, tugenda tubabwira uko byifashe, kuko amakuru ni menshi cyane arebana n'umutekano, politiki na diporomasi. Turaza kwinjiramo, turaza gukomozaho. Muraza kunyemera dusimbukire mu bice byano muri teritwari by'umwihariko ya Walikale, tugende tubapudetinga tubabwira uko byifashe. Walikale nyamuneka hari amakuru menshi arimo aturuka mu bice byo muri teritwari ya Rutshuru, turaza kuba tubikomozaho. Turaza gukomoza kuri byinshi cyane bigiye bitandukanye, tugende tubapudetinga tubabwira uko situwasiyo ihagaze. Turaza gusimbukira by'umwihariko mu bice bya hano muri teritwari by'umwihariko ya Walikale, ariko kandi mu gice cya za Kalamabenge ahitwa Songo muri Rubero. Turaza kuba tubabwira byinshi. Turaza by'umwihariko gukomoza ku makuru menshi agiye atandukanye, muri tayari rero kugira ngo tuze kuba tubyinjiranamo. Ariko kandi nanone ku rundi ruhande, n'imari leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kandi imaze igihe isaba ko izi nzego zavaho mu duce M23 igenzura, tugasubira mu maboko y'ubuyobozi bwayo, ibyo urya mutwe urwanya n'ubutegetsi bwayo bwose. Ibi ati ntibishoboka mu gihe leta zunze ubumwe za Amerika yo umuhuza w'ibiganiro bakiri gukora buri kimwe cyose ngo barebe ubwo bashobora by'umwihariko kubyeranja ibintu bikagenda bisubira mu buryo. Amakuru yizewe aturuka mu gace k'Ibihogobogo ni muri teritwari ya Fizi mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Aravuga ko ingabo z'u Burundi zongeye koherezwa muri kariya gace mu gitondo cyo kuwa gatandatu tariki 10 z'ukwa mbere 2026. Bikaba bibaye nyuma y'uko mu ntangiriro za kiriya cyumweru hari hamaze kugera andi matsinda y'abasirikare abarirwa mu magana. Nk'uko amakuru abivuga rero, abo basirikare bageze mu Bihogobogo baturutse mu mujyi wa Baraka, mu gihe abandi baturutse i Bujumbura mu Burundi. Uku kuhagera rero kwabaye mu masaha ya mu gitondo cya kare. Umwe mu batangabuhamya yagize ati hagana ku isaha y'isaa moya za mu gitondo cyo kuwa gatandatu, abasirikare benshi b'u Burundi bageze Bihogobogo, baje babarirwa muri 200 barenga. Amakuru kandi akomeza asobanura yuko abasirikare bagaragaza ibimenyetso byo gushobora kuba
kuba bagiye kumara igihe kirekire muri kariya gace, kuko ngo bitwaje intwaro n'ibikoresho byinshi n'amasafuriya, imifuka irimo ibintu biremereye, intwaro ndetse n'ibindi bikoresho bya gisirikare. Uku koherezwa kw'ingabo kubaye mu gihe MRDP twirwaneho yari iherutse gusohora itangazo ku itariki 8 z'ukwa mbere ishinja ingabo z'u Burundi kohereza abasirikare mu duce twa Bibogobogo ahitwa za Pwezero. Uwo mutwe rero wagaragaje ko izo ngabo ngo zishobora gushyira ubuzima bw'abaturage mu kaga, cyane cyane binyuze mu kubabuza amahoro n'ubwisanzure mu bikorwa byabo bya buri munsi birimo n'ubucuruzi bw'amasoko. Kugeza ubu rero ariko igisirikare cy'u Burundi ntikiragira icyo kitangaza kuri aya makuru, mu gihe hategerejwe ibisobanuro byeruye biva ku ruhande rwa leta birebana n'iyi myitwarire y'ingabo z'amahanga muri kariya gace kamaze igihe karimo umutekano by'umwihariko wujuje ibyangombwa. Birumvikana ko bino bikomeje kugenda biba ibindi bindi. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rero impaka zikaze hagati ya Muhindo na Rodriguez zateje umwuka mubi mu muryango w'abandande. Ni amakuru nayo yatugezeho turavuga tuti turaza kubagezaho. Mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo umwuka mubi ukomeje kwiyongera mu ruhando rw'abanyapolitike n'abanyamakuru bakomoka mu muryango w'abandande, nyuma y'impaka zikaze hagati ya Rodriguez Katsuva umunyamakuru na Muhindo Nzanga wahoze ari minisitiri w'uburezi akaba n'umwe mu bashinze umutwe wa Wazalendo. Mu butumwa rero butandukanye yashyize ku rubuga rwa X ku mbuga nkoranyambaga, Rodriguez Kavutso yashinjije Nzanga imyitwarire igayitse, ayita uburyarya n'inyungu z'igihe gito, ndetse anavuga ko yakoresheje nabi amafaranga agamije ibikorwa by'umutekano bya Wazalendo. Kavutsa rero uvuga ko ibimenyetso bifatika birimo amajwi n'ubutumwa byerekeye ku mikoranire hagati ya Nzanga n'umutwe wa Wazalendo n'intwaro wa AFC M23 n'uwitwaje intwaro wa AFC M23 agamije nk'uko bivugwa kurengera inyungu ze z'ubukungu mu mujyi wa Goma hagenzurwa na AFC M23. Uyu munyamakuru rero yanavuze yuko azajya ashyira ahagaragara ibimenyetso mu minsi 4 iri imbere iyo byose yise imyitwarire itari myiza y'uwahoze ari minisitiri. Muri ibyo birego rero Kavutsu anavuga ko Nzanga yagize uruhare mu iyicwa ry'umunyamakuru Manuel Paluku, ikirego gikomeje guteza impaka n'impungenge mu bakurikirana politike y'akarere. Kavutsa rero asobanura ko iyi mvugo ikakaye ari igisubizo ku byo yita gukwirakwizwa ry'ibinyoma ryatangajwe na Nzanga agamije kumuhabika mu ruhame, avuga ati ndi buvuge ukuri gusa nzagukurikirana n'ibimenyetso. Nubwo ibi birego bikiri mu magambo ataremezwa n'inzego zibishinzwe, ingaruka zabyo rero mu bya politike n'umutekano zishobora kuba ahanini byaba byemejwe, bikaba byongera ku mwuka mubi rero wa politiki umaze igihe urimo ikibazo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho usanga hakomeje intambara hagati y'ingabo za leta AFC M23 ndetse n'imikino y'inyungu z'ubukungu bw'ubutegetsi. Abasesenguzi rero bagaragaza ko iyi ntambara y'amagambo ishobora kurushaho gusenya icyizere mu muryango w'abandani ndetse no kongera urujijo mu rugamba rwo gushaka amahoro arambye uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni mu gihe kandi hari hitegerejwe ibisobanuro by'impande zose birebwa n'izi mpaka. Ni icyemezo cy'inzego z'ubutabera. Amaso y'isi akomeje kurebera hafi uko iki kibazo kizakemuka ndetse n'ingaruka kizagira ku mutekano, politiki n'ubumwe bw'abaturage mu burasirazuba bwa Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo. Ndumva bitoroshye, ibintu bikomeje gukara. Iyicwa ry'umwarimu wa kaminuza rikomeje kuvugisha benshi, nayo ni amakuru yangezeho. Nyuma y'urupfu rubabaje rw'umwarimu Matayo
abandi wigishaga muri kaminuza ya Kinshasa Unikini, wishwe n'abagizi ba nabi bitwaje intwaro bamusanze iwe mu rugo mu ijoro ryo kuwa gatatu rishyira kuwa kane tariki 8 z'ukwa mbere 2026 muri komine ya Remba. Bishatse kuvuga yuko rero mu gihe n'ubundi uyu mujyi waza kuba by'umwihariko ugarutse mu maboko yabo, n'ubundi baza kwinjiramo bakawukoreramo n'ubundi bya bikorwa by'ubugizi bwa nabi dusanzwe tumenyereye. Ibi rero bikaba ari byo igisirikare n'ubundi cyama 23 gikomeje kugenda kirinda. Ngira ngo iyi nkuru sindi bunayitindeho kuko ni zimwe mu nkuru n'ubundi zikomeje kugenda zinagarukaho n'ibindi bitangazamakuru bigiye bitandukanye, ahubwo nyumira nkubwire yuko itegeko nshinga ry'ubumwe bw'Uburayi ryashinjije u Rwanda gutesha agaciro amasezerano ya Washington DC asaba ibihano bikomeye ku mutekano muke uri kubera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni kuwa gatatu rero tariki ya 12 2025 mu mujyi wa Strasbourg ni mu Bufaransa, inteko nshinga amategeko y'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi iyo yateraniye mu nama idasanzwe yihariye ku kibazo gikomeye cyo kuzahaza umutekano n'ubutabazi mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru ndetse no mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo ni mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iyo nama rero yabaye nyuma y'ifatwa ry'umujyi wa Uvira n'ihuriro rya Alliance Fleuve Congo. Iyo nama rero yariyobowe na Depite Hada Josi na Jean Victor Umubirigi, akaba na perezida w'umutekano w'intumwa z'inteko nshinga amategeko y'Uburayi. Mu nteko rero ihuriweho n'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi EU, by'umwihariko yahagurutse avuga ko ibi bintu bikabije ku kijyanye n'imirwano ikomeje cyane mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Aranenga cyane kutubahiriza amasezerano ya Washington DC ashinza u Rwanda gukomeza gushyigikira umutwe wa M23 mu buryo rero nk'ubusanzwe, by'umwihariko byakomeje kugenda bigarukwaho kugira ngo babihe inzira y'amahoro. Mu ijambo rye rero ryagaragazaga amarangamutima akomeye, Depite Victor yagize ati birababaje kongera guhamagaza inama ku kibazo gikomeje guteza ibibazo, gikomeje kugenda kirushaho kuba kibi cyane mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nubwo amasezerano ya Washington DC yarushijeho gukaza umurego mu minsi ishize, umujyi wa Uvira wigaruriwe n'umutwe wa AFC M23. Ibi byateye impungenge zikomeye ku mutekano, by'umwihariko mu karere kose muri rusange. Yongeyeho yuko kandi raporo zitandukanye zigaragaza ko ikoreshwa ry'indege zitagira abadorove bita drone mu bikorwa bya gisirikare. AFC M23 n'ababashyigikiye abakomeje by'umwihariko kuvuga yuko ibi bitero ngo nabo byabatatse bikomeye kandi bikaba ibitero byaturukaga mu gihugu cy'u Burundi. Yanashimangiye yuko kandi ibikorwa bishira akarere mu kaga ak'intambara ishobora kwaguduka hagati ku mpande zombi. Anasaba umuryango w'ubumwe bw'Uburayi gukoresha ingufu za politike mu guhagarika imirwano. Iyo nama kandi yanitabiriwe n'abanyekongo baba mu mahanga, by'umwihariko abatuye mu Bubiligi bagize uruhare mu gutanga ubuhamya ku ngaruka z'intambara zikomeje mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bagaya ihohoterwa rikomeje gukorerwa abasivile, kwiyongera kw'impunzi, isahurwa ry'imitungo ndetse n'ibyaha bikomeye bishinzwa imitwe yitwaje intwaro. Abanyekongo kandi bashyigikiye Depite Hada Victor urwandiko rusaba ko u Rwanda n'abafatanyabikorwa babwo mu mutwe wa AFC M23 bafatirwa ibihano bikomeye, basabye ko habaho uburyo buhoraho bwo kugaragaza kandi banasobanura yuko by'umwihariko ibyo bishobora gufasha ingamba zo kugira ngo umutekano ugaruke bikanatanga umusaruro. Muri urwo rwandiko kandi rwagize ruti inteko nshinga amategeko y'Uburayi ifite ububasha bukomeye bwa politiki bwo kugira ijambo rikomeye kubiri kubera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ishobora gusaba kandi ko ubufatanye bwose bw'Uburayi bufite ingaruka, harimo inkunga n'ubundi bufasha, bushingirwa ku ntambwe zifatika kandi zemejwe: guhagarika imirwano, rero guhagarika inkunga n'imitwe yitwaje intwaro, kohereza ibikorwa by'ubutabazi mu gihe ibyo bitubahirijwe. Icyo kintu gishobora kuba. Banasabye yuko kandi politike
by'ubucuruzi n'amasezerano y'ubufatanye bw'ubumwe bw'Uburayi binengwa n'ihame ridakuka rivuga ko politike nimwe ikwiye kugira uruhare mu buryo buziguye cyane n'ubutaziguye mu guteza imbere rero mu gusaba umutungo kamere cyangwa mu gukomeza ihohoterwa bishingiye ku mahoro arambye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo adashoboka hatabayeho guca mu mucyo ndetse no kudahana kurinda abasivili rero gukurikirana abagize uruhare mu byaha bikomeye. Iki gikorwa rero cyagaragaje ubushake kwiyemeza kw'abanyekongo mu guhangana ndetse no guharanira amahoro n'umutekano mu gihugu cyawo, banasaba amahanga kurenga ku magambo bashyira mu bikorwa ingamba zihamye no guhagarika amarorerwa n'amahano bikorwa mu kwibasira abaturage mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Umujyi wa Uvira rero ifatwa nk'ibi rikomeje kugenda rigaragara nyuma y'ifatwa ry'umujyi wa Uvira. Umutekano wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu ntara wa Kivu y'Amajyepfo wakomeje kuzamba, wafashwe kandi na M23 mu gihe gito gishize nk'uko byari byagiye bigaragara kuri rezo sosiyo zigiye zitandukanye ndetse n'amakuru yatugeraga nk'uko yabitangazaga. Mu gitutu gikomeye kandi cy'amahanga by'umwihariko Leta Zunze Ubumwe za Amerika, umutwe wa AFC M23 watangaje ko ukuye ingabo zawo mu mujyi, unavuga ko ugiye gushyiraho amahirwe y'inzira ya politiki ndetse n'amahoro. Itangazo ryashyizweho umukono tariki ya 15 n'uwitwa Colonel Nanga, umuhuzabikorwa w'ihuriro rya Alliance Fleuve Congo. Yanavuze yuko kandi icyo cyemezo kigamije kubahiriza icyifuzo cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'umwe mu bahuza ibiganiro hagati ku mpande zombi. Ibi bibaye kandi mu gihe igitutu mpuzamahanga gikomeje kwiyongera ku mutwe wa AFC M23 cyane cyane nyuma yo kwigarurira imijyi nka Goma ndetse na Bukavu ntangiriro z'umwaka. Abadepite rero b'i Burayi basabye ku mugaragaro ko u Rwanda rukura ingabo zarwo ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iyo myanzuro kandi ikaba ikomeze gushyira ikibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bakavuga yuko kandi ibintu bigomba kugenda neza muri rusange. Si ibyo gusa rero, by'umwihariko amakuru yo ni menshi. Munyemerere rero tunagaruke ku zindi nkuru zikomeye kuko ni byinshi, impunzi zikomeje kwiyongera. Ni update ingezeho, ndavuga nti nanjye reka nyibagezeho mu buryo bw'iyokansi cyane. Amakuru rero aturuka mu gace ka Katumba ni ku mupaka wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aravuga ko impunzi zaturutse mu mujyi wa Uvira zahunze intambara n'umutekano muke zikorerwa ihohoterwa rikabije n'inzego z'umutekano z'u Burundi. Bikavugwa ko rero bamwe mu benshi bahasize ubuzima nk'uko byemezwa n'abatangabuhamya. Abaturage rero bahungiye i Burundi bashaka kwinjizwa mu nkambi z'impunzi cyangwa se gusubizwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko barabyangirwa. Icyo cyemezo cyateje umwuka mubi n'ubushyamirane hagati n'abapolisi bashinzwe umutekano mu bice bigiye bitandukanye b'i Burundi. Abaturage rero bavuga ko polisi y'u Burundi yakoresheje imbaraga zirenze urugero, by'umwihariko igakubita bamwe mu baturage b'impunzi mu buryo bukomeye cyane. Umwe mu bahohotewe bikabije rero binavugwa ko yakubiswe igiti mu ijosi, yahise apfira aho ngaho, abandi bagakomereka. Ibi bishatse kuvuga yuko rero mu gihugu cy'u Burundi nubwo bahungiyeho bamwe, abandi bimeze neza, abandi bikaba bimeze nabi muri rusange. Gusa ntabwo by'umwihariko nyamuneka kandi bukomeze kuvuga byinshi, muraza kunyemera nze kugenda nkubita mbangura mbabwire yuko amakuru aturuka mu gace imirwano yabereyemo nk'uko biri kugenda bigaragara ni muri teritwari ya Masisi, aremeza ko inyeshyamba za M23 zimaze ukwezi zihangana na FARDC mu birindiro by'ahitwa za Kinyumba ku birometero 10 gusa uva ahitwa Nyabiyondo, ni ku muhanda wa Pinga. Zagabye igitero rero ku birindiro bya Wazalendo
ku isaha y'isaa 11 za mu gitondo kugira ngo zisubize uriya mudugudu, ariko biza kugorana. Wazalendo ivuga yuko rero yahagaritse iki gitero cy'inyeshyamba za M23 maze zigasubira ahitwa Nyabiyondo nyuma y'imirwano ikaze cyane. Ibintu rero bikomeje kuzamba kugeza amagingo aya, ntabwo twari twamenya ni bandi baguye ku mirongo y'imbere ku rugamba, ariko ni bimwe mu bintu n'ubundi turi bukomeze kugenda tumenya tukagenda tuba updatinga. Gusa birumvikana yuko nyamuneka bitoroshye habe namba, icyitwa imirwano ikomeje kugenda ica ibintu muri rusange. Sindi butinde rero, turaza gukomeza dukubite tubangura kuko nicyo kiba cyatuzanye. Nyemera duhite dukomeza n'andi makuru by'umwihariko akomeje kugenda aturuka ku mirongo imbere ku rugamba, tugenda tuba updatinga tubabwira uko situwasiyo